لە هەر جاکێ بەندەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بولتەنە دەمژمێر شەشە و دەست پێکێدەژی سارنوچە. سەرکردایەتیە هەولێرەیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا ڕەوشە کوردستانە سووریە گوت و بێشکر. پێدرسۆن خاڵێ بەڵگەیە کۆمیتە دەستوری پێشکەشی جێمس جێفری کردن. رووسیا دەبێژێت دوێ دۆزە کوردی لە سووریە دە چارچۆبە ئارامیە هەرمیە سووریە دەوەرێ چارەسەرکردن. تورکیا ژە گوتوبێژە ناوچەیە ئارام نەڕازیە و رووسیا دەبێژێک و ناوچەیە ئارام ژە مافێ تورکیایە. دووبارە سلااو. سەرکردایەتیە هەولێرەیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا لە هەولێرە پایتەخت هەرێما کوردستانە جوینێک لە دارخست و چەندین مژارن گرنگ گوت و بێشکردن. پیرۆ لە ئۆفیسا ڕێخستنیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا لە هەولێرە سەرکردایەتیە هەرێما کوردستانەیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا جوینێک دەربارەی داوین پێشاتەیە ناوچەیە بێگشتی و ڕۆژاوای کوردستان لە دارخست دێ جوینێدا مژارە بەشداریە کوردان دە کۆمیتە دەستوری دەوڕۆڵە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد دە ناوچە ئارامدە و چاوانیا بدەستخستنە مافێن کوردان لە کوردستانە سووریە هاتنە گوت و بێشکردن. شاندەیە ناودەوڵەتیە تایبەت ji بۆی سووریە داخوازێ کۆمیتە دەستوریە سووریە نوکەر جبیننخوا سەرێ vێمەهەیە لە جنێفێ دەست پێ بکە و باڵگەیەک ژە ئەمیندارێ گشتیرە دەربارێ پسپۆر و ڕێزبەندیە کارێ ویە کۆمیتێ پێشکەشکریە. خاڵونە بەڵگەیەژی چ نامێت دوێ راپۆرتێ دەبینن. شاندیە ناونەتەویە تایبەت بۆ سووریێ داخوازێش کۆمیتە دەستورە سووریە یانوو دکە جڤیننخوا سەرێ vێمەهێ لە جانێفێ دەست پێ بکە. کارێ کۆمیتێ پسپۆریا وێ و رێزبەندیە کار دەستنیشان کردە. دێ بلگەیەکێدا کۆژ ئەمیندارێ گشتیە نەتەوێن یەکگرتی ڕەهات پێشکەشکردن. گێر پێدرسۆن شاندیە ناونەتەویە تایبەت بۆ سووریێ داخوازێ کۆمیتە دەستورە سووریە نوکەر جڤیننخوا دسیە ئەیلونێدا لە جانێفێ دەست پێ بکە. li gor bilgeya Pederson pêşkêş kiriye ku dibin sernavê pisporî û rêzbendiyên kar yên bingehîne wekû malpera Rûsyayê û balevkiriya girngtirîn xalên wê ev in. Asankariya danûstandinan di nava Sûriyê de di çarçoveya proseyeke destûrî li gor biryara navnetewî 2254 ji bo danîna destûra nû ku li gorî wê destûrê hilbijartinên azad û rastexîn dibin serpiriştiya netewên yekgirtî de li gel rêzgirtinê li desilatdariya niştimaniya Sûriyê wê werin encamdan. Aktivkirina daxuyaniya dawiya Kongrê Soçî wekû beşdariyekê di proseya Cenevê de bi piştevaniya beşdarên Soçî tekezî sergiringiya pêşketina proseya siyasî ya berfireh ji bo avakirina baweriyê û cîbcîkirina biryara encûmena ewlekarî 2254. Komîta destûrî dê kar li ser amadekirin û vîsandina çaksaziyeka destûrî ji bo erêkirina giştî were pêşkêşkirin bike. Wekû beşdariyê dê çareseriya siyasî lê Sûriyê û cîbcîkirina biryara 2254. Çaksazkirina destûrî dê her 12 prensîpên Sûrî yên sereke wekûn vîsandin û bicîkirin di destûra Sûriyê de karên wê li xwe bigire. Komîta destûriya nû dikare li destûra Sûriya 2012 vegere di nav de di çarçoveya ezmûnên destûrên Sûriyeyên berê herwiha destkarî û guhertinê di destûra niha de dikare bike yan jî li vîsandina destûreka nû jê Sûriyê de. Biryarên Komîta Destûra Sûriya nû dê bi erêkirin li gor endaman were encamdan yan jî bi dengdanê ji aliyê endamên desteya destnîşankirî ku 113 endamên desteya berfireh de 34 diya biçûk de divê birêjeya 75 sedî be bike mahî. Beriya çand rojan emîndarê giştiyê netewên yekgirtî Komîta Destûra Sûriya nû ragihand. Ew komît ji sê beşan pêk tê beşek ê rejima Sûriyê û beşekî din yê opozisyonê ye herwiha beşê sîyem jî ji civaka sivîl pêk tê. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wek nûnerê Kurdan li Kurdistana Sûriyê cê xwe di wê komîteyê de digire. Lê piraniya Miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê û wekû di torên civakî de hatiye belevkirin. Nerazîbûna xwe danxuyanî û dibêjin nûneretiya Kurdan dê komîtê de pir kêm e. Şandaya navdewletiyê ji bo Sûriya radikîne divê bawerî di navbera rejîm û opozisyona Sûriyê de were durustkirin û niha dem bo pevguhartina girtiyan bawayekê berfireh li Sûriyê hatiye. Piştî ragandina Komîta Destûra Sûriyê nû ji aliyê netewên yekgirtî ve şandiyê navnetewî ji bo Sûriyê demhatina bi hevguhartina girtiyan lê Sûriyê
وەکو پێنگاوەکە جددی بۆ ئاواکردنا باوەریە دناوبەرە هەمی ئالیەن سووریەدا ڕادگهینە. گێر پێدرسۆن شاندیە نەتەوێنیە گرتیە تایبەت بۆ سووریە ڕاگەاند دەوێ رێژیما سووریە و ئۆپۆزیسیۆن پرۆسەیە بە هەفگواردنا گرتیان باوایەکی بەرفرەه دەست پێ بکەن داکو ئاواکردنا باوەریە ناوبەرە واندا و بەریا دانوستاندنان کو بریارە دمها بێدە وەرە ئەنجامدان جیبجیب بە. ئاژانسا ڕۆیتەرس لەسەر زارێ پێدرسۆن بەڵاف کرد گوت ئەگەر پرۆسەیە بە هەفگواردنا گرتیان ئاوایەکی بەرفرە هاتە ئەنجامدان هەفدەمی دەستپێکردنا کارێ کۆمیتا دەستوری و ji bilîwan jî ji guhertinan li ser erdê li Sûriyê ew yek dê bibin nameyek giring ku destpêkeke nû ji Sûriyê re heye û dema wê hatiye. Pêdrson herwiha serbar kir gelek kes hene wê bipirsin ji bo çi vê carê pirs cuda ye û newek carê din e tev civîn û rûriştinên gengeşan e bêtu encam. Lê ez dibêjim ev yekem cara rêkeftineka rastaqîn navbera hemî aliyan de heye. Lewma dê newek her car be lê ez xweş dizanim jî ku ew yek dê neb asanî be. Roja duşema borî netewêniye girtî avakirina komîtan vîsandin û sazkirina destûra Sûriyeya nû ragihand wekû gaveke çaverêkirî bo proseya çareseriya siyasî got ku ew komît bo çaksaziyên siyasî û dawîkirina şer û encamdana hilbijartinan li Sûriyê pir giring e. Hêviyên wê hene ku gaveka rast berev çareseriya krîza Sûriyê nêzî neh salan li ser şoreşa Sûriyê derbas bûye. Ji sala 2011 tanha bi sed hezaran welatiyên Sûriyê û di nav wan de siyasetmedar û çalekvanên Kurdistan Sûriya di zindanên rejima Sûriye û PYD de girtî û binçav kirîne. Hejmarek mezin di zindanên wan de hatine terorkirin. Caran vîsa beşekî din jî hîn nediyar ew tu zanyarî li ser wan tune ye. Serbestberdana girtiyan tevî qelenê meziniyê ku Sûriyan daye dê bibe destpêka çareseriyekê di Sûriyê de. Alî Umar وزیر درب روسیه سرجی لاڤرۆڤ گوت ku divê persa Kurdî li Sûriye de çarçoveya aramî û serveriya herêmî ya Komara Erebî ya Sûriyê de were çareserkirin. Lavrov deh roja îne de kongreyekê rojnamevanî de piştî gotara xwe li pêş komeleya giştiya netewêniyek girtî got divê doza Kurdî li Sûriyê de çarçoveya aramiya herêmî û serveriya Komara Erebî ya Sûriyê were çareserkirin û got jî ku binêretiya wê ew yek دê karê bibe cihê danûstandinê lê belê bi bejdariya serkirdayetiya rejêma Sûriyê. Helîkopterên Amerîkî û Tirkî gera xwe ya heftan ji bo navçeya aram lê Kurdistana Sûriyê de çarçoveya qunaxa yekam de encam dan. Ajansa Anadoluya Tirkî belav kiriye ku îro roja şemiyê tevgereke helîkopteran lê navenda operasyonên هەڤەشیە ji bo navçeya aram li Orfayê hebû herwiha du helîkopterên Tirkî û du helîkopterên Amerîkî ji wê navendê berev asmanê navçeya aram ve birêketin. Tenha de çarçoveya avekirina navçeya aram de şeşgerên azmaniyên hevbeş û du dewriyên bejayî nebere Amerîka û Tirkiyê de li wê navçeyê hatine encam dan. وزیر دربê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu ragihand ku Tirkiye ji danûstandinên bi Amerîka re derbarê herêma aram neraziye û di heman demê de jî hin grûp ji Efrînê berev Tirkiye birêketin. Li gorî şopîner dibêjin ku ew yek weke amadekariyeke ji bo operasyoneke leşkerî tê. Bi nêzîkbûna bidawî hatina moleta ku Tirkiye derbarê herêma aram danîbû an ku ta serê heyva Êlûnê û gefa pêkanîna operasyoneke leşkerî êdî liv û tevgera leşkerî berçav têne dîtin. Nexasim şandina hêzên leşkerî ji bo sînûrê Rojavayê Kurdistanê û li Efrînê jî hin grûp ji herêmê têne derxistin. Malpera Bas News li ser zarê jêderên xwe roja înê ragihandiye ku Tirkiye dema danê sibê bi sedan ji çekdarên ku li Efrînê dimînin diriya dergehê hemamê yê navçeya Cindirêsê yê sînûrî ve beref xaka Tirkiye birêkirine. Heman jêderê eşkere kiriye ku çekdarên ku derbasî Tirkiye bûne bi çekên xwe yên sivik bûn û çekên xwe yên giran li baragehên xwe hêştine. Tekez jî kir ku ew prose ta danê êvarê berdewam kir. Ew liv û tevger tên di heman roja ku Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu gotibû ku Tirkiye ji guftugûyên niha bi Amerîka re derbarê herêma aram li Rojavayê Kurdistanê nerazî ye. Oğlo herwiha di dema beşdarbûna xwe di civînên Komeleya Netewên Yekgirtê li New Yorkê hişdarî bi pêkanîna Tirkiye bi gavên bi şêweyekî yekalî da eger guftugû bi ser nekefin. Li gor şopîner û çavdêr dibînin ku liv û tevgera leşkerî yên li Efrînê bi amadekariyên Tirkiye bi pêkanîna operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê bi hevdû ve girê didin.
لگور مولات ترکیه و گفن وی بتنه تا سر هیوا ایلون پیره داکو بگاون الترناتیف رابه. سرجی لاوروف وزیر دربه روسیه پشتوانی خواهد هلوست ترکیه درباره هریم آرام لروشاوه کردستان آنیزمان و جالی خوابجی تلویزیون ترته ترکیه پلان ترکیه جوی بجی کرنا ملیونک جه پنابرن سوریه داریم آرام ده اشکره کرد. مجارا دامزراندن هریم آرام لروشاوه کردستان تاوی کو نزلالیک ده مرجو بندن وی ده هنه لروش بروش هیلین سرکه ین وی رکفتنه اشکره دبن. ولاتن کونه هوالبندن ترکیه نه پشتوانی خواهج پروژه ترکیه را درباره وی هرمی را تینن زمان. سرگی لاوروف وزیر دربه روسیه راگهاند که ترکیه ده دخوازن خود درباره هرم آرام خودی مافه. جبرکو راستی پرسگریکان جالی تروریستان لگوری او دبیجه جه هرمن هجمون امریکا وطن. لاوروف هروها ده دما بشداری خواه ده کمله گشتی یا نتون یا گرتی لباجار نیویورک آماجه پیکر که روسیا تجاری بیلف را نواسته و بیدنگ نامینه. جبرکو یک ریزیا سروریا خاکا سوریه جکار و تایبدمندیا ویه. دوی بابته ده به امریکا را بردوام ده دانستاندران دنه. دالیه که دین سرگی لاوروف وزیر دربه روسیه بالکشان سر که امریکا پاوانکاری به پیده دکه آنکو جخواره استقلال دکه و گاوین برچاو ده دامزراندن اوتونومیه که آویتنه. جالی خواه تلویزیونا ترته یانو چند پلان رشپلکه که درباره بجیانینا میلیونک پنابرین سوریه لحرم آرام یا که بریاره لروژاوه کردستان وره دامزراندن بلاف کرد. دوی رشپلکه ده هاتیه که پروژه بجی کرنا پنابرین سوریه به بهای 151 میلیارد لیره ترکیه آنکو 27 میلیارد دلار. لگور همان جدره که صندوق پرپیدان بیانی دیوار داین دا که 200,000 مال ورن آوا کرن هروها 140 گند و هر گندک 5,000 کس لخوا بگره و 10 باجاروک که هر باجاروکک 30,000 کس لخوا بگره و ده هر باجاروکی که ده نخوشخانه مزگف دبستان و یاریگه جی هبن. ده هفته طباقه بوری هر یک جه امریکا و ترکیه گشتن رکفتنه که درباره حریم آرام لتوی قوناقا یکم جبندن و رکفتنه لسر زویه دست پیکرنه و گرین هفوش برای و چونه و بلافر لاسمان حریم آرام فریانه هروها قصد پاش و چونه و هن حریم رادستی هزن خوجهی کریه لی او یک نبدله ترکیه و لسر حریمه که کراهی 32 کیلومتران و درجه 400 کیلومتران رجده. جبای گوتو بیجکا بهتر لسر مجارن گرمی کو دوی حتی ده چبونه مبندریا شربکار سیاسی برز منال حسکو کریا برز منال ازش لدوانا اردوغان دست بکم درباره نفچه آرام دما کوجه نیویورک و گره گود دما و بگه ترکیه او نرخاندن تقییمه که نوجه تبایا پینگابو بریارن درباره نفچه آرام هت نستاندن بکن او نرخاندن اردوغان پشتی جویناوی لگال برپرسیارن امریکا لنیویورک و چجورا نرخاندنک به بنریناتا ترکیه و سیاست اخوا بگهاره نو به تایبتی که روسیا پشتوانی ترکیه کریود بجش مافی ترکیه نفچه آرام آبا بکی. رئیس اسلام جبوی تجبوی پماشوانی و براستی ام دزانن گو ایرو روشا امریکا بخوا نگلکی آرامه یعنی روشا طیبتیا سروک امریکا ایرو اختی گوته دمیزین اف پروبلمی گو درکتنا و جعالیه دیتر که و چونا جون بولتون به طیبتی و جعالیه دیتر که و جی که روسیا دخوازه گوه تشتی وی کرده بکار بینه ترکا دحف بده بخیرخی خود بهتر جوانا قازانج بگه. اردوغان پیشتی گوش نیویورک وگرا و دوی داری پر نرازی گو جوینای گلوی داری هات نکرن و او ناکوکیه گو درکت نحوله دنقا بیناوی و ام بیجن بوی مثلا اسرائیل و فلسطینیا و وانا دا نرازی وگرا تخوازه ملتی نوا خورازی بکش بروی کیجی که تخوازه پلانا کنو بده پیشا خوله درastیه دا پلانا اردوغان یا هری گرنگ و اساسی یا گو خطریت جهه مثلا دوریا آرام و بحثاوی ملیونه گو راپورتا خود بحث کرو تخوازه گندو باجار آوا بکه اف جبوی ما براستی جهه مطرسیه که پرمزنا جبرگو آوانا بخوا ایدی ایوکا گوت بیجه تعریبا و جش تعریبا محمد طالب هلال ای مصدر دسینورید نقبینا باکر و روجلات دا آوا بکه و خطریت کمازن پر تشکیل بکه لید باوریم در نور سهلا
نەبووی شێوەیە و ئەردۆگان فکرێ ئەردۆگان خوازێ وێ گاوێ بدێ بەس ئەمریکا دمێنێ گەلۆ حتا بچرا ئێکاربن ئەوێنا دوارێ سیاسی دە بسەکنێن و نەهێلن ت گاوێ عسکەریش تەرەفێکی تەنێڤە بدێ. باشە بڕێز منە لێدوانە ئەردۆگان ئەو بووکەوەی نرخاندنێ ji biryar û pên gavaran bikin. Di heman demê de ragihan ku pêşveçûnên navçeya aram li gorî ku plana ji rehatî dariştin birêve çin. Wezîrê Derve Tirkiye ji danûstandinan nerazî ye. Ew lêdwanên berûber ji heviyên Tirkiye carekê piştevaniyê dikin û careke din li dijî wê radwestin. Çi wateyek jêre tê em karin bêjin Amerîka ku bi tu awayekî rênadê Tirkiye ku bê xwedanroleke serekel wê navçeyê? Divê derê de ji ber ku birastî rewşa em bêjin mixabin em dibê rojhilatê çemê Feratê yan jî kê roja ava evna em bêjin em bê Kurdistana dibin destê Sûriyê de bi taybetî Rexê ma Rexê qamiş li wan nemîna nemûna Efrînê nemûna Efrînê di neqebêna Tirka û Rûsa de kirîn û firotin hebû mesela Xuta hebû mesela grûpê çekdar hebû ku Rûsya Efrîn li hemberê wêna firota Tirka lê di devera me de heta weke vê gavê tiştekî got Amerîkî û Türk bifroşne hevdû tune zêdeyî têkiliyê wayê dîrokî siyasî bi hevdûra û hilfê NATO ji alîkî ve ji aliyê dî Tirkiye ve Amerîka naxwaze îro roj Tirka ji xwe aciz bike ji bo berjewendînewê taybetî di deverê de hene û Erdogan zanê got Amerîka heta yanî ragê ne bi hacetê wînaya lê wî razî dike hin bi hin û ew jî ji ber vê yekê gotina Mewlûd Oxlo wextê got îro New Yorkê doha dibêje dibe em nerazîne ji ber ew nahê hincetê divegerêne mesela levhatnê di min bicê de û bi sistayî çûne serî lê di rastiyê de newaye di rastiyê de îro devera aramiya got Tirkî behs dike grûpê yanî em bêjin eskerî Tirk û Amerîkî di deverê de hevdûre çinûtên James Jeffrey got tiştê got Tirka xwest yanî me bi taybetî em bêjin قواتê peyedê me ji wir dûr kirine me çekê giran ji wê derê dûr kirine û em matirsiya Tirk li ber çav didênin gelo divê de li Tirkî zêdeyî vê çi dixwaze manat û gayeta Tirka gayeta Erdogan bi rastî jî kê ji ber ku heta gotinê mezlûm Ebdî û kesê dî Tirkiye yanî gotiye me Tirka re danûstandin kiriye Tirk hincet nave hinceta Tirka ew got ew devera aramî got ew dixwaze dibin kontrola wê de bibe weke ew dixwaze bibe û di wê derê de êdî di neqebêna Bakur û rojhilat da em bêjin dîwarekî ji wa kesê penamber ava bike got êdî em bêjin bêjiyê xwe de dikaribe wê gavê pêl xewna Kurdî bike bes ev na tiştekî nenormal e û ê nesehebî ava ڕێز منال ئەv پێشڤەچوونە ناوچەی ئارامێ لەسەر عردێ لە ڕۆژهەڵاتی جەمێ فەراتێ نە هەمان پێشڤەچوونن و وەکو پێشچوونێن باژارێ من بجێ ئەمریکا دخوازێ ڕێکەوتنە ناوچە ئارام لەگەل تورکیا وەکو هەمان ڕێکەوتنە باژاری من بجێ لێ بکەین بێگومان پرۆژە ئەمریکی خویایە پرۆژە ئەمریکی ji ber got berî niha mixabin berî çûna John Bolton ji xwe sebebekî herî giring di çûna John Bolton de mesela Îranê bû mesela Tirkiye bû ji ber John Bolton ji siyaseta Amerîkî ya got niha serokê Amerîka birêve dibe nerazî bû vê sistaya vîringehana û ew wîna nikarî bû divê de berdewam bike lê James Jeffrey kesekî diplomatekî siyasiya û ji aliyê Tirka ve pir sista û têkiliyê Tirka re baş in û hişkere dibêje divê em naxwazin dewleteke ku alaqatê me têkiliyê me dîrokî pê re nab ji xwe bixeydênin lê di heman wext de jî kê James Jeffrey yan jî kê siyaseta Amerîkî ê çawa karibe heta dawî hincetê Tirka pêk bêne ji ber ku hincetê Tirka bi rastî gelek in û Türk dizanê heker ew devera aram li gor daxwaziyê Amerîkî û Fransî û Brêtanya wa çêbibe ê di berjewendiyeke pir baş dibe û ê taybemendiyeke Kurdî jî kê têda be ew taybemendiya Kurdî ê Türk pê nerazî bin heta hedekî û Türk ji ber vê jî vê fîşarê dikin dixwazin got ew xwe diyê saladariyê bin di wê derê de باشە li gorî van pêşhateyan birêz menal سیناریۆ هەری پێشبینیکردی ji wê navçe aram re û Tirkiya gef xwarina gerdawiya vê mihêde niha komîtê de di rojmane bêdawiya mihê navçe aram newê avakirin ew ê plana bî yan wê xwe planê xwe taybet cî bi cî bike navçe aram çi sînaryۆ jê re hene li gorî gefa Tirkî ku di rojmane ew gef dawî werê demawê ئەمریکا wê çi bikiyan ku wê çi sînaryۆyê li ser rojhilatê çemê feratê bisepîne ku bê sînaryۆyekî ji aliyê hemû aliya ve qebûlkirî bê û kes nikaribe etî radê li ser bike
باوریه مده واروجا دما گوت الميديا دميزين هنكي مسألة دستوري بهتر دانا پیش ولسرد آخونو ورد ويد و مسألة دي تركي دانا آلية كي اللي جارنا ام بكردي دبيجن او دي ما قالو افسكناندنا بري عرض هجاندنا يا قالو ايت بشت فيرت شكي زور ومزن چبي قرك ام فينا بينا برجام تركيا بشتي رونشنا خوي داويد سوچي دا او ايران وروس ولسر قالك خلال افكر حتى دستور دجي امريكا عيشيخ وحتى وك فيغا فيج مسألة نانيا يعني حتى وقت تج امريكا پرس دکیش بوی خاطر خال دستوری پرسه زلال نادن ليش آلية دي تركيا فجيت ميزاني وكي نمونه قو شفه دي تركيا دي منطقة بو كمال دا طيارنا نديار لويدري لسر شونيد عسكري ايراني وريجيمي قصف كرن بمباران كرن معناته امريكا دفري ده وبخشكايجي كنترولا دفريت كي هم چيش آلية ما بچيش آلية عراقي وقالك جارا وقت قوتين بمباران كرن قالو دفيدر ده قوتنا جيمس جيفري زلال بو دهو دماغو دي نيويورك ده دبيجي دبي ام تركيا شيار دكن هجومك جالية كي بتنيفا قط نايتا قبول كرن و عرف السياسي ده كسكي دبلومات وقت يقول في قوتني بيجي أب قوت النهر هم أولو قوتنا كحسانة ليه قالوا هكا بروجيك أمريكي دي تركي هبي أموين نزان بن بخازي قو دفري بجارك البنقو هفدو بخي وشاركي مصر بري دفري بديدا ومثلا إيراني وسعودية لسر خاكا سوريا صافي بكي أوانا نت سينارياتي كو أم وينا نكار البرشعدين أم نزان أوي شاواتي بي ليج آلية خوفا تركي جروسا وش إيراني وانا وقت بيجي جلوبا كسكستانديا لأمريكي ايوي زوبزو نقر بينن هاجر داخوازنا أمريكيا مصر دبش دتونه بي باشا برز منال جوان پشیتان تا بحث کردی و سیناریوین اگر کردی جهه کردان چیا برجوندی وان و بچرنگی ورنه پاراستن مافی وان و بچرنگی ورنه پاراستن کرد و چاو هبونا ویها بید برده مخابن وقتی گو امروشا کردی دینا برچافت جبر وک خلکی وک زنجیر جفدو قطنا بی دما گوت لید میزنه پشتی کتا سالان نهاد شورش سوریه وملتي كرد زيدي 20,000 شهيد برخاكا عربا دا ودرزگار کرنا دوري عربا دا دان و ايروج دستورا سوريا برنگا كي پر بچوچ كي قلس ام بيجن هاتنا قبول کرن چه خاص وكي شخص از بخوا پشگرتیه دکم گو شخصا کی کرد به تنجی حاضر بید و ام همو پشگرتیایی بکن و پیروزبایی بکن ام ندوری وی دستوری بجبر دستور نمخالفت و نريجيم خودیه وینان دولت زلهيز تيدنا لي مخابن اف برس الجور برساتا هاجر مالا كردي يكبانا هاجر قنديل وبايد دستي خل سر دفري نداني بانا و20,000 انسان دبر كوباني وعفريني ودير كاحم كو قامشلو عابودي وحتى بالتربا امبيجن ابراهيم باشا البنيا حسيتشا دفري كردي تاني دا چوبانا ايرو براستي دانوستانات گفتو گويا دا حتى آواكرنا دستوري دا اي كرد كاغتك پر بقوت و پر بهزوانا لمخابن او كسي گو خصنا صلادار و يكريزيا مالا كردي ضعيف كرن او بخوجي كي ببحش حميتشتي دركتن و دمات الواد مزيني إلو نيويوركي مينا كسي گو دستي خل دوي جامعية فقريت بيشبوي خطي غرق شخص كي مجي كي دناوا دستوري دهبي پرس دفيدت تزلال و خيايا بي كي هشت گو تفقرا كردي سياسي بفيرنگي هانا بفيرنگي ضعيف بو باشا برز من عزيز درباسي مجارة كوميتا دستوري بم هاتو قياكرن كو نونرتيا كوردا بتاني حتى وكان هادو صدي صد نابي واحد ندس نشان كوني دي هنا نخيانا غير بيدرسون شاندي نبدتي جبوي سوريا بروجا كوميتا دستوري بيشكشي أنطونيو غوتيريس كر ده چند خاله كده حفت خالبون غوتشي كوتسه مهابدا بيستا كوميتا دستوري بجبه دەستخوازم وا خاڵە ئەبتەرە گوتوبێشکم یا دوێ خاڵە دوێ تەما کوتێت بێژێ پێویستە داخوایانە داویە سوچی وەرێ ئەکتیڤکردن و کاراکردن دەبێت دەربارەی چواتەیەک ژێرێتە دەماک و وەکو سۆچیوەکە لێبەگەر ژێرە چێبێک ژێ خاڵن سەرەکە و خاڵە دوێە مخابن دفي ام فيناجي كي قبول بكن حتى وكفي غافي جبر جو هكر دست بيكي د دولة اوروبي امريكي وراس ديمقراطية سوريا رخصت باوش قرتيا ملتي سوريا كرتبانا امنت غانا في قناغاكو ام بيروتي دنا لي بيشتي 9 سال شر ويران كرنو كشتن جنوفر چارسريه كي بگرن او چارسري كي جو ايرو جنوفر دبيجن يكريزيا خاكا سوريا و
دوێ سووری لە گۆر وەکت بێژێ عرفێ ناودەولەتی خەتەریەتێک لەسەر وێ ناتونە بێ بڕاستیژی مخابن هەکەر جارەکە دیترکێ پشتی 9 ساڵە ئەم ڤەگەرنا عین وەکت ڤەگەرێ دەستورا سووریە بەرێ سووریا یەک دەولەت و حکم مرکزی بێ ئەف بخۆشی کێ نەحەقیق بود حەقێ ملەتێ سووریە دەبوو بەس دەستێ دەولەتێ زلهێز دەمخابن بوی ڕەنگی تەماشە تێتەکردن یعنی دوێ دەرێدا ئەو مەسەلا ڤەگەرا سوچی ئەم حەمی دەزانن تورک ئیران ئەوە هەمی متفقن دوێ سووریەک مرکزی بێ دوێ بەشار بەردەوام بکێ پێمای حتا 23 و دوێ سووری خەتەریەت لەسەر ئاخاوێنات تونەبێ باش برێز منال خاڵا چارێ بجێ کارکردن لەسەر ئامادەکردن ئەنگۆ دەستێوەردانێک دەستورێ نهایەک و هەییدا پێشکەشکردن داک و بێژن دەنگدان سەروەرێکردن بێ هەرازبوونیان نە ئەب و داخوازە سەرەکە ڕژێمە ئەسەد بوو کۆمیتا دەستوری کۆمیتێکی نوشە سووریارە نەنویسێ بتەنێ ئەو دەستورێک کوونها هەیە یان ڕژێمە ئەسەد دەستێوەردانە تێدا بکە هەنێک مادە تێدا تعدیل بکەن بژ هەنەکە لێ زێدە بکێ ئەو چه شڕۆبەژەر تێدا ماک و گێر پێدرسۆن ژە ئەمیندارێک گشتی نەتەوێن یەکگرتیرە خاڵەکە بڤی ڕەنگی پێشکەش بکەین بەیزێنە حتا وەکەوێ دقێ ینی ڕێجیم بڕاستی حتا چوونا داویژی کێ کە گێر پێترسۆن ینی وەختێ گۆ ژێهاتە خواستن گۆ دەوێت ئیلان بکێ جهێر و نیشتنێ لە جنێڤێ ئێدەست پێ بکەن بە کۆمیتا ji بۆی دەستوری هەکەر بێ ڕێجیمیش بێ گێر بێترسۆن گۆنا ئەزێ وەکەت بێژێ فرسەتەکە داوی برێجیمێرە ڕوونم و ڕێجیم خویای لەسەر مووقفێ خۆ گەهات شتێک بۆ ئەو دخوازێ ینی ئەو خاڵێ گۆ ئەم بێژین گرنگ یان ئێری دەستورا کەون بێ یانجی دەستورا 2012 گۆ هەنێک خاڵ جیات نەگوارتن یاژی دەستوران و بێ گەلۆ دەستوران و دەما گۆ بێتە نەویساندن دوێ دەرێدا وەختێ گۆ 2 ساڵ دەرباس بوون گفتوگۆ لەسەر بەس ڕوونشتنا دەستورێ تێدەکردن گەلۆ چ خاژێرە دەوێ حتا گۆ دەستور بێتە ئاواکردن نویساندن و تێوێ دەستورێ کو دەرێ بدێ ناو ملت و بدێ دەنگدانێ دەفردت باوەریێ بدا گەرەکە ئەف دەولەتێ زلهێز دەولەتێ خۆدی قەوەت خاڵنە گرنگ و ئاساسی دابانە پێش وەکە سووریەک نەمەرکەزی حکم نەحکمەکی جەمهوری بێ ڕئی شکلی بێ حکوومەت ویزارەتێدا ڕئیس وزراء دەبێ پەرلەمان خۆدی تەشریع بێ و سووریا نوعا ما هەکەر ئەم بێژن ینی نەژبووی مەسەلا کوردیژی کە گەرەک سووریەک نەمەرکەزی بێ مخابن خویات کێ حتا وەکەوێ دقی ئەف حەمیژی کێ متفقن لەسەر حتا ئەمریکاش باشەدا بێژێ بەگەڕاندن ji بۆی دەستورە ساڵە 2012 بە تعدیلکردنە وی دەستوری بێدەدا ئەف کۆمیتا دەستوری ئەف پرۆژەک و گێر پێدرسۆن پێشکەش کردی دکەبێ بەرژەوەندیاکی ژاریدا ئۆپۆزیسیۆنە سووریە ویانجی ڕژێ ماسەد لەگۆری وان داخوازیوان کۆمیتا دەستوری هاتییا باکردن و دەستوری لەگۆریوان وەرەنویساندن بێواتێت وردا ئەگەر بوی ڕەنگی بێڕەوش پێشە ڕۆژ وێ بچ ڕەنگی بێ چارەسەریە کریزا سووریە وێلگۆری دەستوروەرێ چارەسەرکردن بڕاستی دەفێت لەیستکەک مەزن مخابن لەسەر ملەتێ سووریە تێتە پێکانی ئەو لەیستکا هانا گەلک تێدە مشارکن قسمەک ژێ ئەخوان مسلمینن ئەخوان مسلمین ئێگۆ دەست پێکێ دەدانە خویاکردن گۆ ئەم قەبیل ناکن دڕاستیەدا ئەو برێجیمێ و تورکارە و دبنرە دگنە هەفتوو لێ حتا ئەف حکوومەتێکی ئاواژی کێ بکن ئێ نەڕاست و نەدروست بێ ئەوە کە مەسەلا تەجریبا مصرێ ji ber ئەخوان مسلمینê سووریە ئێگۆ طرفê اساسî ew xwe dibînin heker dengê xwe jî nakin lê di nava muxalefetê da êgo bêhtir weket bê bihêzin tanzîmkirîne û hevdûrena û ev girêdayê ئەخوان مسلمینê Misrê çi Libya çi Tirkî çi dibin heta علاقاتê wa wilayet الفقîr ev rejîmê karibin bigine hevdû ji ber vê yekê jî kê di dema nêzik da ê berjewendiyê rejîmê de bê lê di baweriyê em de ew destûra û ew ittifaqiyatê goçê bi naçête serî heker net berjewendiyê milletê Sûriye de bê manat û piştî 9 sala em dîsa va gerana weke bi erebî dibê murabbeع الأول me tiştek ser nexist heke vî şêweyî bê gelek spas boy şrovekar menal heskok û gelmen bûye gelek spas ڕۆژە شەمە بێ ئەنجومەنە هەولەکاریان ناودەوڵەتی جبێنێک دەر وێ جوینەکەی دەربارەی سووریە لە دار بخێ کوتێدا کیار پێدەرسۆن شاندەیە تایبەت یەنەتەوە نیەگرتی ji بۆی سووریە وێ شرۆڤەیەکێ دەربارەی کۆمیتە دەستوریە سووریە پێشکەش بکێ لەسەر وێ مەژارێ وەزیرێ دەربێ رووسێ سێرجێ لاڤرۆڤ ڕاگەهاند و پێدەرسۆن ڕۆژە دووشەمبێ وێ کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەبانی دەربارەی داوین پێشهاتین سیاسی لە سووریە لە دار بخێ و گۆجی و ئەو یەک ئاساییە و نۆرمالە و گرنگیەکە خۆیان تایبەت ji بۆی ئاواکردنا کۆمیتە دەستوری یا سووریە هەیە
سێرجی لاڤرۆڤ وەزیرە دەربێ رووسیا ڕاگەهاند و پێویستە بارەگە هێنێتەوە نێگرتیژە نیویۆرک بۆ سوچی وەرێ بەگوهستن و ڕژێمە ئەسەدجی پشتەوانیا خۆشێ پێشنیارە لاڤرۆڤرە دەقیاکرن. رووسیا و ڕژێمە ئەسەد داخوازە ڤاگوهستنە بارەگەهێنێتەوە یەکگرتیژە ئەمریکا بۆ وڵاتەکەی دنکردن. ئەڤەهیانەتەوەن یەکگرتی لە ویلایەتە نیویۆرکیە ئەمریکی لە ساڵە 1947 دەست بە دروستکردنەوەی هاتیەکردن. لە ساڵە 1950 دوان بداوی هاتیە لە ساڵە 1950 وەکە بارەگەهێ سەرەکی یەنەتەوە یەکگرتی بەکارهاتیە. وەلید لە معلم وەزیرە دەربێ ڕژێمە سووریەژە ئاژانسەکە رووسیرە ڕاگەهاند کو ئەو پشتەوانیە لە داخوازە سێرجی لاڤرۆڤ وەزیرە دەربێ رووسیا دکێ ji bo veguhezna baregehê netewên yekgirtî bo welatekî din ji ber li New York rûbirûyê astengiyan dibin. Piştî ku vîze bi beşekî ji endamên şandeya Rûsî ji bo amedebûnê de civîna komeleya giştiya netewên yekgirtî de şaliya Wezareta Derve Amerîka ve nehate dan. Serjî Lavrov wezîrê dervê Rûsya ragihand ku pêwîst e baregehê netewên yekgirtî ji bo welatekî din werê veguhestin. لاڤرۆڤ ئاماژە بە پێشنیازە جوزێف ستالینی سەرۆکێ بەرێ یەکیتیا سۆڤێت کرد کو داخواز کردبوو بارەگەهێ نەتەوە یەکگرتی ji بۆی باژارێ سوچێ لە باشوورە ڕۆژاوای رووسیا وەرێ ڤەگوهستن ئەو پێشنیار بە باش بناو کرد. وەکە شڕۆڤەکارێن سیاسی دەبێژن کو ئەف داخوازە کۆژەعالی رووسیا بە هاتیکردن وێ چەندێ دێخویاکردن کو ناکۆکی ناوەرە رووسیا و ئەمریکادا دروست بوونە. ڕەوشە سووریە سەدەمێ سەرەکەش بۆی دروستبوونە ناکۆکیان نەبەرە هەردوو ئالیاندا. دەستەیە دەرگەهێن سنووریە عێراقی ئاشکارە کرد و دەرگەهی ئەلقامی هەفسنووری بێ سووریارە وێ دەبێ هەفتەیە دەوەرێ ڤاکەرن. کازەمێل عوقابی سەرۆکە دەستەیە دەرگەهێن سنووریە عێراقی ڕاگەهاند و عادل عابدەلمەهدی سەرۆک وەزیرن عێراقی ڕەزامەندی لەسەر بەکردنا دەرگەهی ئەلقامی هەفسنووری بێ سووریەرە نیشاندایە. هەروەها عوقابی دازانین کو ڕۆژە دووشەمێ دەرگەهی ئەلقام وێ ڤاکەرن وێ ئامادە بێژ بۆی پێشوازیکردنێ لە وڵاتیان و ئالوگۆڕکردنە بازرگانی. سەرۆکە تورکیا دڕیا تەلەڤیزیۆنێکە ئەمریکیرە داخوازی ئەمریکا کرد و سزایان بەسەر تورکیادا ناسەپینێ و نەبەتەنێ تورکیا موشکên bervaniya S-400 kirîne belkû gelek welatên NATO sîstemê bervaniya S-400 yê Rûsî kirîne. پشتی civîna netewên yekgirtî li New York Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiye diriya televîzyona Fox Newsê Amerîkî re daxwaz kir ku Amerîka ji bo kirîna mûşekê berevaniya S-400 Rûsî Tirkiye siza nedê. Serokê Komara Tirkiye amaje bûye çendê kir ku ji ber çi Bulgarya, Yunan û Slovakiya ku endamê NATO ne û di heman demê de xwedanê mûşekên berevaniya S-400 Rûsî ne. ev çend lê cem Amerîka Esayiye lê dema ku Tirkiya sîstemê bervaniya S-400 dikirê Amerîka qebûl nake û dibêje ku ew ê Tirkiye siza bidê got jî ku ev çend jî nayê qebûlkirin. Herwiha serokê Tirkiye got got bi tu awayekî ji Amerîka em ew çend çaverê nedikir ku balafirên F-35 radestî Tirkiye neke ji ber Tirkiye ne bi tenê kiryarê van firokeyan e بلکو ترکیه د nav wan welatan de ye ku vê balafirê berhem têne legel Amerîka û Tirkiye 1 milyar û 400 milyon dolar de ku vê firokê radestî wê bike. Herwiha serokê Tirkiye amaje bûye çendê jî kir ku tu welatek weke Tirkiye rûbirûyê grûpên teroristî nebûye. Dê dema niha de li Elbab û Ezaza Sûrî Daeş nehiştine û jiyana esayî bi wan cihan vegerandine. Ji dema ku Tirkiye rejdbûna xwe li ser kirîna sîstemê bervaniya S-400 Rûsî de xuya kirin û parçeyên sîstemê S-400 gihiştine Tirkiye. Amerîka nerazîbûna xwe nîşan daye û berdewam dibêje ew ê sizayan beser Tirkiye de bisepîne. Çendîn car sînatorên Amerîkî projeyên sepandina sizayan pêşkêşî Donald Trump serokê Amerîka kirine. Tevê ku Tirkiye daxwaz dike ku Tirkiye newê sizadan û Tirkiye û Amerîka ji bo avakirina navçeya aram hemaheng û hevpeymanin. لێ ئەمریکا ڕژدا لەسەر ئەستراتیژیەتە سزادانێ. دەیەدەما بەشداریە دەجبینە گروپە پچووک دەربارەی سووریەدا وەزارەتە دەربێ وڵاتی فەرەنسا داخواز کرد و ڕۆنیە بخنە سەر دۆسیە بکارینانە چەکن کیمیاوی لە سووریە. وەزارەتا دەربەیە وڵاتی فەرەنسا دەجبینە گروپە پچووک دەربارەی سووریە داخواز کرد کورونی بخنە لەسەر دۆسەیە بکارانینا چەکên کیمیاوی لە سووریە دلگرانیە خو آنی زمان.
داخوانیەکی دا وەزارەتا دەرڤەیە وڵاتی فرەنسا گوت divê ew ronî bixîne lê ser dosyeya bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê ji ber ku baweriya wan birêxistina qedexekirina çekên kîmyawî heye. Her di vî derbarî de Wezîrê Derve Welatê Emerîka Mike Pompeo pênşema borî gotibû ku Wilayetên Yekgirtiyên Emerîka gihaye wê baweriyê ku rejima Sûriyê çekên kîmyawî di şer û pevçûnên lêgel grûpên opozisyona Sûriyê li parêzgeha Idlibê di gulana borî de bikar anîbû. Di dawiya civîna grûpa piçûk derbarê Sûriyê welatên bejdar daxuyaniyek belav kir û tê de banga rawestandina bilezya Agirbestê li parêzgeha Idlibê û rawestandina bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê kêre. Rejima Sûriyê di destpêka şerê Sûriyê taniha li hejmarek deverên cuda li Sûriyê çekên kîmyawî bikar anîbû. Yek ji wan komkujiyên ku çekên kîmyawî tê de hat bikaranîn di sala 2013 de li Gota gundewarê Şamê kopsedan ji welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Her wiha bajarokê Xan Şêxûn û gelek cihê diniyên cuda li Sûriyê rastî bikaranîna çekên kîmyawî li ser destê rejima Sûriyê hatiye. Welatên cîhanê jî herdem gefa sizedanê ji rejima Sûriyê re didin lê tanha tu aliyek ji rejima Sûriyê nehatine dadgehkirin û sizadan. Grupa piçûkiya derbarî Sûriyê ji hejmarek welatên cîhanê pêk tên ku welatê Emerîka, Ferensa, Almanya, Brîtanya, Urdun û Siûdiyê jî li xwe digire. لە وڵاتێ غەریبیە خەباتکارێکە کورد کۆچا خۆیان داوی کردوچوو بەردلۆبانیا خۆدێ دۆ خەباتکارە کورد غەزالێ سەیدۆ هەبژینە دکتۆر ساڵح سەیدۆ لە وڵاتی ئەلمانیا کۆچا خۆیان داوی کرد خودەژە ڕازی غەزالێ سەیدۆ سەرکردەبوو دە دەستگا بەرەبانی کار دە بەرمافێن گەلێن ستەم لێ کریدە ڕۆڵەکەویە ئەرێنی دێ گەهاندنە دۆزە کوردیش بۆ ڕایە گشتیە ئەلمانی و دروستکردنا نێزیکبوونە نەبەر حکوومەتە ئەلمانیا و هەرێما کوردستانی دەدیت غەزالێ سەیدۆ و خەڵکە بەژاری عەفرینەیە یەک ژێوان کەسایەتیان بوو و بەردەوام کار و خەبات بەردۆزە کوردی دەتکرد. گروپە زارا بەنج جوانن ڕۆژاوای کوردستانی و ئەڵمانان پێکتێ لە وڵاتی ئەلمانیا کۆنسرتێک دارخستن کام هاورت بینە. از كسك هنرمندواني زارا باندم از دفم بالتحديد اف كوما زارا باند اف چند كونسرت هون لاوروبا عن لالمانيا هون داخل خود رقم كله خوياني از نكارم بجمته جبر قال لك انه براسي درفت شنبو يو مناسبات شنبو يم بجميرن جبر له احصاء كيتشكن براسي قال لك زدي هجماري دستكي ودستان براسي الالمانيا الدنمارك بلجيكا النيزيك النمسا ان شاء الله مكارم بيجن بلكي السويد جي نيزيك بلاني دي فمكارن بيجن انترناسيونال قالك شي اكيد بري حميد سبيكي قامشلو بري حميد باندورا فا كونسرتين لكاس الاوروبي هي يعني شو باندورا وي براستي قال كي كسي المانيا قلتين حاضر من فيستيولو يا كونسرتيولو او جي بيتر حج ام بيجن موسيقى شرقية كن يعني اري آلات غربي بمرنه بس ام بيتر رحي فرقي او موسيقى فرقي بيتر شرقي فتأثيرها اكيد هيش برجو ام تخوازن بدن خو يعني كرن بام تشي موسيقى ما هي بلكي هنك جي حتى نود بين تخوازن زاني بن اف جروب خورتان موسيقى تقدمين جروجاواتنش كردن بەرێ داوی هاتنێ دووبارە سەرنوچە. سەرکردایەتیە هەولێرەیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا ڕەوشە کوردستانە سووریە گوت و بێشکەر. پێدرسۆن خاڵێ باڵگەیە کۆمیتا دەستوری پێشکەشی جێمس جێفری کردن.
رووسیا دەبێژێت دوێ دۆزە کوردی لە سووریە دە چارچۆبە ئارامیە هەرمیە سووریە دەوەرێ چارەسەرکردن. تورکیا ژە گوتوبێژە ناوچەیە ئارام نەڕازیە و رووسیا دەبێژێک و ناوچەیە ئارام ژە مافێ تورکیایە. هەر شاد بن.